bula ka di 5 tsa August. Yeah, 5 August. Ke bone e bula ka nako. Di bula di 5 tsa August Mamedi o tlamela hlatsebe. Or 5 August ba qala ba bula. So ba qala ba bula 5 August. So if you na buella tabeng ya di late applications ha bua taba ya hore ha o tlo bana le anything fraudulent, anything e tjotjo, anything is non proof of hey the proof of residence tse sa nepahalang wena grave hey Lata proof of residence ko bankeng sebedisa bank dialing ya hao. No How mona o etsa until ba sebetsa bana proof of address mfethu impatla masipala. No, besides that Yo batla eng mating yes impatla yo batla masipala re ke etse ditaba di be simple wena graph Ah, ke batla isa ngwana ka Vanderbilt Park ba mfetso batla address ya Vanderbilt ha o batle address ya Everton ona le family ka Vanderbilt wa bona ke bona taba eno and re iphumana a tsa re fumana re ntse re ngodisitse bana ba rona ka di address tsa bo Meneer van Koeker wa ka mane ka Vanderbilt ke bone ke feta ka strata address ya teng ka se ke sebedisa ke re ke address ya mono re qeta o fitla mono a se gale re dula mo he ditori tseo tse jwalo ke yona fragility ntsa bua ka yona yeah no at there's least no way at least ha sa ibuletse mahlo mfana a ibone ho re le bua Jehova ka taba eo there's no way ngwane so to sebisang address ya motho sa motsebing yeah no re le a etsa hali yena ra le bua ona lukisa tsona taba tse matikane tse ke le ka o tshwara mo counselora ntate Mosengatha bonneteng ba taba ya lampa fela ha e tshwarwe ya lampa fela ha e tshwarwe ke batla re tlo utlwa ka tabenana hore na ibe maobane ha dula le bona fatshe ba fitletse qetong efe ke batla o tseba mono hore jwalo ka mo counselora ebe bala ba dula maobane a o se witse o la fitla letsatsing la nna maobane ntate Msengata oh okay no dipuisanong tsa bona re buile le gaitsedi ya borona ke re tsatsing la nna maobane yes jwale hene ke batla mo counselor ga tsatsing ya ka jeno ke tlo bua le mo counselor rena ha e be le qoqile maobane le fitletse dipuisano tsa lona di fedile jwa ba mamedi ba ka mo ka Orange Farm Assembly toch ke le jwetseng ntate Msengata hore Theta FM ya mo founela e kopa o bua le yena moyeng kwano Assembly toch a uthandi a o jwetse ntate Msengata kada a mchayele kada hore entle ke re nqongo o tsamtha le yena ka himfethu a mchayele ka speed fela re hloka puo le yena hona le dintho tse re hlokang hore fela aka a re manollele tsona aka a re etsetse dintho di be bobebenyana fela re gone o fumana hore ntlha ya ka mane ka Golden View hore hantle e tswa kae e qala kae hore e tle fitle maemong ana mo e leng teng letsatsing la kajeno mo ka nnete ba mamedi ba se ba tshwanela hore ba sebedise ditweba line hore ba tla ba fitle mo ba tlameleng ba ye teng people ba yang bo Vanderbilt ba yang bo Vereeniging people ba yang bo Johannesburg ba tloa ka bo Everton ba tlamile ba sebedise tweba line ba ba tlamile ba tsamaya ba lo pota ka kwana ka N1 ba ba tlamile ba tsamaya ba lo pota ka bo Didier Bogu R28 hore fela ba mpe ba lo fitla mo ba yang teng mesebetsing ya bona e fapafapaneng jwale bana besong Assembly toch ke le jotseng tate Msengata ka mo hore re kopa ho bolela sicela uthetha nawe tata Assembly toch yenza ixesha zenzele nje ixesha sicela uphendule ifoni yakho siyacela nje siyakuncenga sicela nje impendulo ezu2 ezu3 sikwazi ukugqiba lento Assembly toch ithera somatingane di emizwantsha orana ya borobedi Mofuputsi e moholo lefapheng la diphuputso kgahlanong le bobodu IDAC o ile qoswa ke basebetsi mmoho le yena ba babedi ka o qapa dipolelo tsa dipaki mme ho tse ding ditaba ke tse rena babuelli ba molao ba ofisiri ya bohlale ba botlokotsebe Dineo Mokwele ba itse ba swetsehile hore bolaodi bana ba botjhotjhisi NPA ka bokgutshwanyane bolaetse fela hore diqoso tsa bolotsana le bobodu kgahlanong le moreki wa bona di hlakolwe ka nakwana jale ha re lahlela mahlo ka mane ka mmarakeng re fumane hore ranta ha e bapiswa le dollar
dollara ya America ke 16 rand 81 cent, pondo ke 22 rand 34 cent, euro ke 19 rand 10 cent. Ha o lieta la yona e rekiswa ka $81 16 cent barele ka nngwe. Tsena le tse ding ha re di mamele ha hora e tla be e le ya borobedi. Mokgahlelo e ntse e le wa bobedi wa The Breakfast Punch o ntse ituletse le abuti tobetsa. That's been ya bantwana banto fontofo tumelo wa hama khalimele the German ya mana ha mmoho le sedudla sa ha mongone. Re kene fela o tsona mogotsi ya ka e mene motsotso re lebile gore nyane ya borobedi jwale ka nako tshepisitse re la le ka ntate Msingatha ka le mohlohonolo la Modiaphala a ba santsa re fumana gutlela hape rona ke motshwere mohale mona na ntate Councillor Msingatha. How are you my good sir? Good morning. Diphilile tata man diphilile ntate Msingatha ya ke batle fela ke re senye nako re a bona ka mona ka Golden Highway ho kwetswe ditsela ka mono baahi ba lla fela ka service delivery maoba le tsatsile ka jeno la ga re bua le bona ho seng di ho rentsane etsa bone ba re qoqela ebile ba re hlalosetsa go tsatsila la maobane o la fitla ka mono wa buisana le bona ke kopa fela ke re fahlollane ka ke re jetse mo mamedi la pemane lela e qetela ka tsela le mogho ofeng tsatsila la maobane ela re ha le arwana le baahi ba ka mona ka Golden View. Asifundise kuqala kubalaleli bethetha FM silale kulise wonke umuntu wase Golden View kulise wonke umuntu wase Orange Farm. Manditsho futhi manizolo yes bendipha khuluma nabahlali ngingaqala ukukhuluma nabo it's been long benginamanzi benginama toilet Yes. There are no services in that informal settlement. Bana 6 to 7 years behleli pha akuna sizo from the side of government. Okay. You remember our informal settlement, the responsibility housing. We have visited the area no MMC Umabaso ngayo the issue ya Golden View. Wathembisa ukuthi uzakwenza something. He decided to give amajojo donate somewhere but bengadonatwanga nguye bese lethwa i-IFP. But unfortunately xa udeliver amajojo funeka uqiniseke ukuthi uconsultana ne-Johannesburg Court ikhona ukudeliver amanzi because if anjalo bathi abakhona ukuyenza amanzi. Yesterday abantu bavuke basestratweni I decided to go there and talk to them, but no, Councillor Kudala ukhuluma nathi ukuhamba nathi futhi le ndlela uya housing ukhuluma nalama officials basithembisa khona bayenzayo sifuna ukukhuluma nabo sawusuka xa MMC ezokhuluma nathi. Unfortunately, we have tried to talk to Umabaso office yakhe bayabaleka basesaphila to post, but in the same level says that I know it's fine, let's hope today I'll respond. I'm trying to talk to them now, and this morning ababamba my calls jonga foot now before 10 because land is strike funeka iphelile but you can't force abantu mabasuke estratweni bengeka ayithola impendulo ecacileba kuzakwenzakala ntoni because badinga amanzi is a basic need. Ntate Msingatha ke utlwisisa hantle ha hore le wena jwalo ka mokhanselara o ntso le ka buisana le bona empa ba lisa from pillar to post. Yes ba. Ntate Msingatha ke lebetse nako ha o tsatsing lena la ka jeno ntate lo hosane ha go hloka ntate Msingatha ke a leboa fela gore o no etse ka tselena na o gutle hape le rona o bile o batla lo qaqisa tabena na hantle le mo mamedi a gone o utlwisisa gore le wena ntso eme le bona o ba tsheditse ka dilemo empa le tsatsing la ka jeno le feilwa ke di office tse hodimo. Ise enjalo wa sebulela nathi sebulela wona wa site Thank you very much. Thank you, sir. Mamedi ke mokhanselara ntate Msingatha ne ke motshwere mohale mona na ke buisana le ena ka tabena na ya hore ho kwetswe mmila ka mona ka Golden Highway baahi ba ka mane hletse ba kwatile hore ka bohle monna Golden View mona na di service ha diyo ho hang jwale ke mono he mamedi empa fela ke a le bona ntate Msingatha le o sane a etse jwalo re hloka di leader tse tjenana e ga re ba founela re sa ba fumane ba gutlela hape rona ba gona ho buisana le rona. Mamedi kopa shebe supa nako handlo di mahlora ke a borobedi ditaba tsena tsa hora borobedi o tla di ballwa ke Matingane Ganoka pele ho tsona
o tlo re fa tse ka sehloohong pele ke mo tshwara e ke itseke mokgotsi ya ka simi e ke kgaitsedi ya borona mokgotsi ya ka ntse utlwa fela lentswe lena la hae le letle le phefa le matla mamedi e leshome le betsebedi motsotso re foga letso rena borobedi mokgatlhelo ka go qetela the breakfast punch matingane ke a tseba go tshwaretse ditaba ka mono kgaitsedi ya ka bua le ena dintsha Grave a ke re qeta ho bua le ntate Msingatha mabapi le boipelaetso bo ntseng bo etsahala ka mane ka Golden View ka mane mo ba ahi ba kwetseng tsela ya Golden Highway pakeng tsa gate 2 ha mmoho le gate 3 ho isa mane stop sign sa Mabiteng a Everton yes jole Grave sentse ke na le ka mona ka mohalong fethu sentse re na le ntate Magae Sydney Magae ho tswa ka mole ka motseng wa Palm Springs ona le taba eo a lakatsang hore a re qhaqhele yona mabapi le boipelaetso bo bontseng bo etsahala ka mono ka motseng wa Golden View jalo ka ha ke le ka bona ho marangrang a dipuisano maineng a bua letsatsing la maobane hore no baahi ba kene boipelaetsong jale o ila ba karolo ya baahi bao a lo utlwisisa hantle hore na ke eng senkileng sebaka jalo ka moetapele re bua ka moetapele hona jale wena Gravela Dola ha re bua tjenana jale ntate Magae o sontso o le moyeng re kopa o dumedise mmamedi wa Theta FM no re ke dumedisa le ba mamedi kaofela ntate Magae jalo ka moetapele ka mono ka motseng wa Palm Springs re bone baahi ba qhanqhalaza a tshwa maxhosa ba qhanqhalaza ka mane bana le puo ya bona bana le seo ba llang ka sona ebe na wena o ka reng jalo ka moetapele mabapi le maemo a etsahalang ka moo bane le hona jalo strata sentse se kwetswe monghadi no re ke le fofu a sebaka sta be e hlalose wa be mathata keng ka mo Golden no batswadi ba tswile ba maobane ba strike because of ba batla metsi ba re tse ba metsi they've been more than 3 months not having water and the department I batle ho responda to their issues tse ba llang ka tsona and yesterday we've called the Msingatha. I've called the councillor came and we've tried to phone the department ba department is a pillar to post how now ya batlang ka boikarabelo ba yona until eskele sanko chairperson ya government I've tried to intervene in Kenya Emfuleni they wanted to assist because ne ba batla ho fana ka metsi now we wanted to go ahead first from the city of Joburg because of Golden View under city of Joburg and since we've been there for the whole day in that Msingatha no one wanted to respond until baahi ba re no bona ba tla ema strateng ba tla kwala yesterday even today they are still closing until ba thola dikarabo tse ba bona ba di batla jalo ka ha o le moetapele wa Sanco ntate Magae wena o noka fana ka thuso yefeng haholo jwang jalo ka ha baahi ba qetetse sello sa bona se fitlile ditsebeng tsa hao ntle le hore o tlo o reach out to Emfuleni rona re tsamme kane wa itse metsi ke bophelo exactly re ba fe metsi baahi ba re Mfuleni le ke la re fa metsi because le tlo re fa metsi fela for today le dibeke tse tlang re batla rona go ba le ntho e re tsebang hore e tlo ba temporary e tlo ba permanent re batla batho ba ba re kenyetse dijojo ba re tshelle metsi re tsebe hore each and every day ha re tsoa re na le metsi e seng issue ya di truck because truck rona e seng Mfuleni really willing hore ka ba fa metsi until the issue has been resolved okay ba etapele ba March ba ile ba re no ba kopane di department and rona re tla ba thusa after ha se ba kopane di department
So department e reng ha e se arabela ho lona le le baetapele ba Sanco. Ka mo institute of Joburg ha re khone ba thola hantle ka nne rona ha ho le re wela ka mo Imfuleng. Ke le Sanco ya mo siteng la Imfuleng. Challenge ya rona gore ge zammele Ntate Msingata was the one who was doing the calls and ne ba misa phila to post ba mo bolella hore no e re buile mamang re tla khutla ge emele letsatsi ka ofela mobane ba ntse ba khutla go bona empa they never came back to us. That's why even le bahlali ba tswile happy today because of they are angry. No one even just to come our address from department, you know, ba bontshitse ho sa hlomphe ba ai because of ba ai they were peaceful. Abalwantsha motho ba senya koloi ya motho. They were peaceful, they wanted answers and azamba khona ho di thola. Ntate Makgae dumela morena ka Mpusa. Re tswile ke Gravela bua le wena monana. Ntate Makgae ka bokgutshwanyane ke kopa ho botsa potso kena. Jwale haibe Gauteng department ha e sa kene ya human settlement ke be fela jwalo haibe e sa kene ho thusa ba ahi ba ka mona ka ke Golden View ho tlo etsalang ka bona ke ona ntse re hlophang ka ona jwale mkhankalazo jwale so divide mphakathi ka nne majo Joburg. Now it's affecting Imfuleng because of but to section K le section J se bana le mathata jwalo because abasana access ya tsela and in to divide community ya rona. Today I think it tlabe ke kopane le bona hape around 12 o'clock. I think it tlabe ke le mona ke kopane le bona re bona go solution re ka etsa go thole solution for now because of jwale it's exhausting ba ai ba leng haufi le bona because of le hona because of jwale abasana access bana se ba sokola ya dikolong batho ba ya msebetsing jwale ba sokola and iba jwale ba bona ka bona jwale bo tloqabana jwale we are avoiding that's why re ga kena Mfuleni trying or are looking so that was ka le dintwa ba ska qena bana ba qabana. Ke le bua morena ka Mpusa. Re le buile haholo Ntate Makgae ke dumela hore le nna ke tla ba karolo ya kopano eo ya lona ya 12 o'clock ya motshiare letsatsing la kajeno hore re tle re utlo re na go ahead ke efeng ka mora dintho tsena tsohle tse etsahalang ebe na o na le mantso o qetela maybe o ka buang o kapa o ka molaetsa wa o qetela o ka o fitisa maybe ho ba ahi ba Golden View kapa ho ba mamedi ba Theta FM. But Golden View na ke bone bothata. The message that I can send is to department but ba re tshwereng a ke ba responsible because ba kene mo department ba go tlo service ha a ke ba service ka bosepe because ntwe mo le utlusa bohloko because o le utlwa motho ha a tsoa ha tsebe go metsi tlo wa thola kae. That's very painful situation. Now that's what I'm saying ha ke ba bone phoso empa department ya ke eme ka maoto etse se tshwantse se itse ka nne ntho ya o qala ba ile ba tla ba fuya the place ba be ba kenya di job tse pedi tse ba sa kgone mo di maintain. Now ya mmakatsa now why jwale le sa hlola le ba famisi ha now nna ne ke kopa fela ba department mo ba leng teng a ke ba eme ka maoto ba thusetse le rona will try our best for meantime ho be le metsi a batla wa thola. Alright. Re le buile haholo Ntate Makgae ka nako ya hao le monyetla o re fileng ona ho arabela tabeng ena e kana e etsalang ka mo ka Golden View. No, le buile nna. Thank you.